Dumelang, ke a le lotjha, ke re moshate, go se moya ka Dr. Makgabo. Okay, ke tlo ntho e ke tlo bolela mo is just an announcement. Ke nyaka go le botsa gore na ke bereka kae ka se sebaka. Okay, my plan ge ke thoma ngwaga okay wa 2022 e bile gore this year ke tlo nako tše ga di fitlha yona November ke tla ba ke setse ke feditše buka ya ka ya di-horoscope. Horoscope ke melaetsa le gore tla ba e botsa ka the future. Kudu e tsamaišana le ka dikgwedi and ebile e tsamaišana le ka ngwaga, so ra re ke horoscope ya 2023. Horoscope e tsamaišana le di-star sign, ra tsa gore na le di-Pisces, Aquarius, Cancer, jwale le jwalo. So e meaka be e le gore by this time ke tla ba ke setse ke publishitše dibuka jaaka, and ke ikemišitše gore ke tlo dira 10 books for each star sign. Ora gore Pisces ke tlo publisha buka tše 10 fela for batho ba under star sign sa Pisces, Aquarius tše 10 jwalo le jwalo. And then e meaka ile gore maybe next year kone ile gore nka kgona go publisha tše dintšhinyana tše e leng gore ke tlo di rekiša. Okay, ke busy ka tšona gane jwale ke setse ke thomile, mare ke bona ka re nako le tlo publisha o ka re tlo mpetha. So ke tla lefa update ka nako ntše ya mohlomong mafelo a kgwedi ne ke November ke tla le botsa gore na ke tla kae ka tšona, maybe botlha ka bo di-15 tša December gore na ke tla ba ke setse kgone go publisha goba jwang. Ge ke paletše ko di publisha mohlomong ka la re ke bethile ke nako, ntho e ke tlo go e dira ke gore ke tlo no tšwela pele ka go di rekiša, but ke tlo di rekiša online gore re tla ba an online book. But ga ke na go tlo ge ile gore ga ke publishing nka se rekiše bo di-online tša tshwana le kore di-ebooks jwalo le jwalo. Ntho e ke tlo e dirang gore ge motho a nyaka buka ya star sign se se itseng, let's say kwena Iris o nyaka horoscope ya 2023 ya Iris, and then o tlo nsendela molaetša ka WhatsApp wa mpotša gore o nyaka horoscope ya Iris ya 2023, and then ke tlo no le botša gore na ke bokae. Ge ke fetše ka tšona ke tlo le botša price, ke tlo no dira video mo le re tla ba ke le botša di-price gore ga motho ga e tla ansenda message already a ba ile gore o tseba price, and then ge e le gore o nsenda message obviously tla ba ile ntho gore o tseba price gomme o tla ba ile gore wa reka, gomme go seno patela o sena go reka, and then ke tlo go romela yona, but o tlo kgotsa gore ke e romela ka email ge e le gore a se kgone go e publish, and then ke tlo e romela ka email, then wena o tlo bula email ya gago o tlo ikhwetša gona mowe wa itša wa downloada wa bja kara tše dingwe tša di-files tša gago ya dula gabotse. So go ya ka mokgwa ke setse ke thomile ka gona horoscope ya 2023 for each and every star sign, ke tla ba ke bolela ka mešomo gore na taba tša mešomo goba tšona dithuto di tla ba di sepela jwang, and then ke go fa ditaba tše di tlo ba di tlhaga each and every month, and then ke tlo go fa taba tše di tlo tlhaga for each and every week, and then ke tlo go botša gape le ka di-distractions, mathata, matshwenyego, ditlaešego tšeo tlo kopanang le tšona ka re ga ngwaga 2023. E mo kore go setse tseba gore go tlo tlhaga ntho e so already o setse tseba gore ntho e tlo tlhaga akere, so o kgona ba prepared for yona. Ge e le gore ntho ane tla ba e le mathata e le gore a mane le ditšhelete, obviously o tla make sure gore o thome go saver o beye tšhelete ya gabotse gore ge lebaka leo la o tlo nyaka tšhelete too much ge le fitlha se ka kgotsa le gore o feleletša o yo tšhonisa, o feleletša o ya o adima, o feleletša o tsena ka ra dikoloto. And then ge e le gore maybe distraction ya gona goba mathata wa a tliša ke manaba, then le gona ke tlone go lemoša gore tlhokomela manaba a o tiela maatla wa tsa gore swantse ke tšhireletše. Okay, and then ke tlo go botša gape le ka ditaba tša marato, family relationship, friendship relationship jwalo le jwalo, and then o tsebe gore na dilo tša di-relationship di ya go sepela jwang. Ge e le gore wena le molekane wa gago le sa tlo ba le ntwanyana la kgakgana jwalo le jwalo, o tlo ba swetse o tseba ka yona kgakgano gore e etla, gomme go tlo tša wena le nna ke tla ba ke tlo advisa gore o ka e solva so ba o ka e preventa ka o dira 1 2 3. Nna ke tla ba ke laola ke moya ge ke tla ba ko botša dilo tšo ka mokana ga tšona. Ge e le gore maybe no ba manaba a e leng gore mohlomongwe a kere mohlomongwe molekane wa gago o sa tlo cheater or something, or someone from outside o le ka o thuba relationship ya gago, then ke le tšo le gore o tlo di tseba go tseba gore swantse o protect relationship ya gago. Ke tlo go botša gape ka taba tša ditšhelete gore na mabaka a ditšhelete a sepela jwang, wa tseba gore okay beke ya gore ke tlo ba le mathata a tšhelete ka sena mokgonowe, beke ya gore ke tlo reserva tšhelete e itseng jwalo le jwalo. Ke tlo go botša ka mabaka a ditšhelete mo e le gore o tlo ba lela ke tšhelete le gona ke tlo go botša, and then ge e le mohlomongwe motho le o rata go betšha jwalo le jwalo gomme wa keteka mahlatse tšatši la gago la mahlatse ga o le tsebe. Okay,
and then ke tlo go botsa gape le ka ditoro tša gago gore o tlo tlhokomela ditoro tša mohuta o moso le moso akere di tla ba di mina 1 2 3 ke ditoro tšelo di tlo tliša ke mangelo a gago di tla ba di mina 1 2 3 and then ke tlo go botsa kudu le ka spiritual gift sa gago akere spirituality whether no spiritual gift or not mara ke tlo bolela ka spirituality and then ke eng le tšo swantse gore o di dire go kopana le mangelo a gago ke eng le tšo le gore mangelo a ba ka rata gore o di dire ka beke itseng jalo le jalo and then ke tlo go botsa gape le ka yes e sa le under spirituality jalo le jalo akere and then melaetša mokana yone ya go tšwa go badimo ya go tšwa go mangelo ao a semoya ke melaetša le ke tlo e fitlhiša mo go wena and then ge re ka ba le lucky because a se ke tle ke thoma e ke ya di-lucky numbers di-lucky dates le tšona di ka ba gona gore tse gore okay lucky date ya ka ke dikete le dikete nka leka gore ke betšhe leotho ya ka goba ke betšhe dipere tša ka go e le gore ga o swana motho wa o betšha mara gore gore wa rekiša gore ka yona lucky day ya gago then go tla ba le business e tla sepela gabotse goba le o sa rekiše o ka receiva tšhelete ka yona lucky day ya gago and then ge o ka kgonagala nka tla ka tlo dira le di-lucky numbers tše e le gore ge e le gore o rata go betšha dilotho o ka fela o di try le tsona gafetša okay ke yona bukele gore ke busy ka yona ga gane jalo and then ge ke feditše ka yona ke tla le botša ge nka kgona go publisha ke tla le botša but if ke tlo e publisha ke tlo publisha only 10 for each and every star sign re na le star sign tše 12 and then go dira yona buke ke ya di-horoscope ga e re gore ke tlo stopa go di direla di-video fela ke le direla di-video beke ka beke ge ke kgonne goba tše tšengwe even tšatši ka tšatši tša ditaba tša tše le no gore na le tlo sepela ka sebopego mang ga e re gore ke tlo stopa ke tlo no tšwela pele ka mokgone ke tšwelang pele ka gona akere and then o opela gore ye ke dirang mo gagane jalo akere ya di-weekly prediction is just a general reading but then horoscope e bolela le wena straight horoscope e bolela le wena straight everything e leng ka gare ga horoscope e dirang e resonate le wena e bolela ka wena ka gore e tla ba le star sign sa gago but e ke dirang ya weekly prediction ke general reading so general reading nako ngwe ka bolela le wena nako ngwe le tšengwe di ka se bolele le wena mara se se nkgatlhang ka di-general reading tšaka ke gore ka metlha ga ke no bolela gore go tlo tlhaga tše di so akere moya wa mpotsa gore na o direng go attracta dilo tšowe moya wa re fa maele moya wa re botsa gore re direng gore re tšwe ka gana mathata wa se ka kopana le rena jalo le jalo so ke ntho ngwe e le gore yang kgatlha e ke bonang ke thabela ge ke dira di-daily prediction goba di-weekly prediction and then ga gane jalo dibuka tše ge ke di ngwala so ke sa di ngwala ka English gomme go raya gore go batho ba e le gore ba tlo nyaka Sepedi and then nka di ngwala gape le ka sona Sepedi then motho ena ga a nyaka buka a nyaka order o tlo no bolela ga botsana fela gore na yena o nyaka ya ngwala ka leleme le lefeng English goba Sepedi na and then ge re ka ba le mahlatse gape ke plana go joina Patreon ke tla le botsa ka yona ge ke e joinile and then ka le botsa gore na ga le subscribe le Patreon le tlo subscribe ka tsela mang ke tlo le botsa yona step by step and then mo go Patreon ke tlo dira di-daily prediction every week starting from next year ka January so Patreon mmereko wa yona ke gore go na le a certain amount goba nka no re kana re ka ibitseng donation go na le donation e le gore wa intšha kgwedi ka kgwedi go tswa go wena gore na wena o nyako patela donation e kakang ga e nna pele ditšhelete ya o tura go nyaka donation ya 50 ranta o kana donata to 50 ranta a kere 50 ranta jalo le jalo e seng o donata to 50 ranta o kana wa donata 50 ranta ye nngwe le nngwe nago le yona ka le nyako donata 20 ranta o donata 20 ranta jalo le jalo o donata to channel a rena gore e kgone go gola le nna ke be le maatla a go bolela le lena re kgone go ba le di-daily prediction every day ke a le leboga and ebile mohlomongwe re e ka sebe yona di-daily prediction fela mo go Patreon go ka ba more things and then ke tlo no laola ke ge badimo tla bantse ba nkaeda ba re okay dira so jalo then ke tlo no le update ka metlha ge ke dira selo everything ke dirang ke tlo no le update ke a le leboga and then ke tlo le fa update mafelo a kgwedi ya November ka le botsa rena re tla kae ka dibuka tša rena re kgona go di-publisha or not re ka se kgone di-publisha it's fine and then ge le gore di-publishitše go nyaka and then go patetše o tlo re fa address ya gago ra go romela yona
ka ntho ka postnet goba mohlomongwe ka any other courier le rona tla ba prefer. But then ge re paletse ko publisher then re tlo no šomiša email go romela yona buka ya rena ka re ka WhatsApp e tlo be e kgolo kudu for WhatsApp e ka se kgone go sepela ka WhatsApp. Ke a le leboga.